Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod ni pagayam a Jacqueline iti Saudi Arabia. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga OFW dito'y Saudi Arabia. Liwliwak ti panagdengdengag ko iti programam babaan iti YouTube. Addan duang anak ko, nilakay ko ket adda dita Pilipinas. No apay nga addak ita dito'y balasiw taaw, kastoy man ti makagapo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jacqueline, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Manang. Hello. Hello, kinasaritak ni Nanang Itay. At da imbaga na kanya. Kadyak amo numaragsa ka na kwano saan. Anya day ta, Manang? Makiasawa ka kanon? Kwa Manang. No makiasawa ka, asino nga iti kaduan ni Nanang di tabalay? Kwa. Panawang kit din ni Nanang kat bakatan? Anya nga rod ngay. Alangan mat nga agbakbaketa kabalasang. Gapo iti panangay aywan ko kaninanang. Saan ka apawilan ang makiasawa? Di kayat ko lang, di mo panpanawan di tabalay ni Nanang. Ibagam ijay mga sawakan ka, adita kayo balay nga agyan. Sige Manang, takasaritak to ni Edwin. Talaga ka di adisidido kan ang makiasawa? Ag 26 sakon, Manang. Diyak kayat ti mabakatan abalasang. Kaano ngay nga rod ti plano yo, apa nagkasar? Ipakaamuktukan ka, Manang. Ijay balay miti pagyanan ta, tanalawlawa ijay. Kwa, Edwin. Kinasaritanak ngamin ni Manang ko. Ano mabalin? Ijay balay miti pagyanan ta, taawan kadwa ni Nanang. Adayo ijay lugar yo, ti pagtratrabawak. Agasang may tatalo nga oras a biyahe no sumre ka kanagawid ak. Kasano nga rod itan? Siyak ti rumbang nga masurot ha? Siyak ti rumbang nga desisyon. Ang kasano ni Nanang ko? Ado di tati kakabsat mo ang mabalin amang kadwakan ko na. Apay, si kalang ay ati anak. Nanang, panawandakan Saan mo't ngamin akayat ni Edwin nga agyan kami dito balay? Maawatak, anak ko. Saan na bale? Taagsisinublat dagiti kakabsat ko nga umay mangkadwakan ka dito balay. Naibagada matkit di kanyak dayta. Itugot da kano dagiti apo ko yo, no umay da kapasyaran. Tapno naragsak to dito balay. Katsapay tamadaan kayo adagos ka ni Edwin iti anak. Tapno umayon to mat ipasyar dito. Wananang, matungpal dayta nga imbagayo. Kat ayan nan ngay ni Edwin. Ibagbagkat nan dagiti gamit mi ija inarkilana alugan. Kat agad anad ka iji pagyanan yo. Pakibagayam analaeng dagiti masangputam a pamilya ni Edwin. Wan, Nanang. Simangpit kayo gaya main Edwin. Wen, itay kami pa simangpit. Kahit kumusta nga iti biyahe yaw? Saan man atila damdamaga malakay? Edwin, apay akas tati pa nang sungsungbat mo ka ni tatang mo. Nagkulit ngamin, nagado ada magdamagan na. Tatang, ada kamin. Nasaya at mo ti pa nagbiyahe mi. Ang makabanog at talaga. Ay na, maragsa ka nakta nakasangpit kayon balasang kaw. Nakitam ka din jay pagyanan niyaw ijay likawd. Jay basit abalay ijay. Wan tatang, impakita idin ni Edwin kanyak. Nawaya kalatang umay dito'y balay, Jacqueline. Adda kami kininanang mo dito'y. Wan tatang. Jacqueline, anyang itar aramidom dita. Intan na iji balay.
Kasarsaritak pa'y nga rod ni tatang. Ay, umunig ka man dita balay, si Kalakay. Edwin! Makauma, makisasaw, iti kakasta at tao. Naibagkat ko amin ang dagiti gamit dito unag ti balay ta. Saan pa'y mat analinisan dito unag? Kalinisam Alangan na siya pala ti paglinisan. Aglinis ka, tada pa panak. Sa dino ti papanam. Ay nata, nagkulit ka na ya. Nangagmumat ni tata ang anak kulit. Ay, apo. Kagurgurak tinakulit a tao. Iso adi ka man damag-adamag. Maawatam, At nakadisida inyaw, balasang kaw. Diyak masangot ti agluto, tatang. Tamad-damat ti panaglinis ko. Umay kan tumang rabi ijay balay. Inlakam na kaninanang mau. Kasanungay ni Edwin. Rimwar ka di manain. Uwan, tatang. Diyak amuno sa dino tinapanan na. Yalam ton iti kanen na. Ado tinluto ni nanang mau. Nagpartiak ngamin iti manaw. Tasimangpet kayaw. Ay na. Simmang petaklaan. Impartyandahon iti manok. Ay na. Agyamanak tatang. Inakagtrabaho. Apay, anya nga oras asimmangpet ka iti rabi Diyak na puutan Parbangon na, hindi nagawid Agat arak ka pa'y. Inawis nak nga rod ti kumpare nga agshot kami. Sumrek ka iti trabaho nga agat arak ka? Kanya ko mati problema iti dayta. Mangan ka pa'y adamot na luto a pamigatan. Sana yun. Awan ganas ko amangan. Inakit din. Edwin, agdadagsanak. Iko na sayata. Kadwaan nakto ko maamapan agpa-check up. Masapol pa yaya. Ingkan tulatan. Kas kalaubing mo't masapol akad kadwaan. Hello, Manang? Naganak ka mat gaya man. Di mo pa imbagbaga kanya. Imbagak mo't ka ni Nanang. Mabainak amang ibagakan ka. Tamok agumurgura ka kanyak aging gaita. Kasano ajak gumura? Pinanawan yun ni Nanang Ijabalay. Saan nga minakayat ni Edwin nga agyan kami Ijabalay? Alawanan. Saan ta napagsaritaan day tabanag? Iyon mo man kit DJ video. Takitaag man day ta anak mo. Sige, Manang. Aday ta. Nakaonan, Manang. Ay nahuaw. Nag-cute ta na, baby. I-close up mo man nga rod, tapno makitak no asino ti karuprupa na. Aday ta, Manang. Naka-close upan. Ay na, nagtangos matgayam tagong na. Talaga karuprupa mading ko. Nakaturog pa'y laeng, Manang. Sige, kayat ko lang nga minamakita ti kaanak ha. Isong ay mawagak. Kat, kumusta ka matandi ta abroad, Manang? Ay, talaga ang makauawid akon. Guman-ano sa tagpapaadalak pa'y laang. Si Kanto ti sumukat kanyak dito Ay, awan planok nga agabroad, Manang. Alang arudan, tani, ado pa'y taramida. Sige, Manang. Agan-anad ka dita. Jacqueline, apay ngay asikan samot din ti agtrabaho, kat saan ka pa'y mo't nakatanggad. Ayan ni Edwin. Rimwar, tatang. Saan pa'y nagaw-awid? Naimot day day ataon. Amuna ka sa pulam. Rimwar kit din. Jakmat malapdan. Aga pa kami nga minulapdak, tatang. At ni, isudaytan. Apay, sa dino tinagap-gapwam si ka Edwin. Awan bibiyang mo, si Kalakay. Nabartag ka manain. Kanayo na kastana. Tunggal rumwar, mabartak into nagawid. Kunak man no kunam nga agbalbaliw kan no mga asawa ka. Mamartag ka matlat ta. Kababayin pa iti asawam.
Di mo bibiyangan ti biyag ko. Ay! Edwin, apay akas ta ti panang sungsungbat mo kan ni tatang. Na, Nakariingan ni baby. magsarding ang banday ta. Basta sumangpot na tao, sangit na sangit. Pasensyakan nanang. Pinaumay ka dito balay. Jak ngamin magguhantaan ti agaw-awir kan agasikaso dito balay. Masyanak laeng ngamin kan ka, iso nga imayak. Kunak ano tultulungan na kanila kay mo. At damot ngamin trabaho na. Di mo ibagbaga kan di manang mo nga umay katulungan ditaw. Ta sigurado nga gunget dayjay. Wen, nanang. Anya ka di ti problema, Edwin. Tunggal agawid ka, nabartag ka. Ibagam na anya ti problema. Problema? Awan ti problema. Apay nga ron akanayon a nabartag ka. Liwliwak nga ron ti arak. Di nakpayin matulungan dito balay. Di mo pa yun mauawir ni baby. Tanabartag kamot akanayon. Di mo man italak kanyak dayta. Wana, tama nga no may batam ni baby. Ken may sa, adamat ni nanang. Bayam nga iso ti agtrabaho dito unag ti balay. Anya? Hello, anak. Nanang, sa balin samot di tabalay nga ayon nyo. Kuha. Akin balay nga dita. Imay ko sinarungkaran ni ading mo, Jacqueline. Dito'y balay da. Kasaritak man nga rod ni Jacqueline nanang, ayaban nyo. Sige. Jacqueline, umay ka man, takasarita nakakano ni manang mo. Wananang. Oh, apay manang. Anya ter aramidan ni nanang di tabalay yo. Kuwa manang. Agbakbakasyon ditoy. Kasta ay ha? Wen manang. Kasaritak manin ni nanang. Wen manang. Oh, nanang oh. Nanang, pauitan kayon to iti kwartayo apaggatang yo iti agas kan vitamina yo. Gumatang kayon tumatan iti kayat yo akanan. Wan, anak ko. Katagyaman na. Apay asangit itay ni baby, Jacqueline. Naibos nga ng tigatas na, nanang. Awan mo itid ni Edwin asweldo na. Yapay nga'y. Anya nga iti pangigas-gastusan na iti sweldo na. Arak, nanang. Ay, una yan. Mabitlaan. Alaam da ito impaw it ni manang mo akwarta. Tayong kay gatang iti gatas ni baby. Angam. Alaki din. Ay, kaasimot ni baby. Awan gatas na. Hello, manang. Jacqueline, mabalin ka di apagawido mo ni nanang. Nakakaasimot gayam di tabalay yo. Sino tinag ko na? Ado ti mangibagbaga kanya. Mamartag madgayam ti asawam. Irresponsable nga ama ken asawa. Manang. Iso apang nga asim tapagawidam ni nanang. Tadyak kayat nga agtuok tabaketan. Pagtrabahom day ta asawam. Isukat nga irresponsable. Taam muna nga dani nanang amang tultulong kan ka. Sige, manang. Pagawidak ni nanang. Edwin, nagawid din ni nanang. Kahit, anya ko man nagawid ay. Nauman Tasi ka ngamin. Day tala agin inom ti aramidam. Taapay asak ti pabasulan. Pangaasim, Edwin. Agbalbaliw ka kuman para iti pamilyata. Agbalbaliw nga. Anya ko mati aramida kadakas aya. Day tabisyom. Mabaybay anda kamin a pamilyam. Saan akayat dagiti kakabsat mo ti aramida makasta? Saan no saan? Asino da ko may tibiyag ko? Apay ipatay ka no saan dak akayat? Pasensya kayon, tatang.
Umayak pa lang umutang iti bagasyo. Tawan ka nun mi. Ay, unayin day ta akasasaad mo, anak ko. Sapay masikog ka iti may kadwa nga anak yu ken ni Edwin. Wen nga ron, tatang. Ala, ingkalata ni Jay kusina. Aday Jay ni Nanang Mau. Dumawat ka meten iti sidain yaw. Agyaman na, tatang. Ay, pasensyakan Jak mo't mabagbagaan ni Edwin. Lakaya kaon. Di na kong dengdenggain. Kagura na no aday bagak ken kuana. Halo, Manang? Nagpakpakaasi kanyak ni Nanang at tulungan ka. Takas taunay ka no arigat tibiyag mo. Manang? Aganak kantumanan iti may kadwa nga anak yo. Di pa ila nagbalbalyo ti asawam. Mamarkaglat na. Wen nga ron. Denggam to'y ibagak, Jacqueline. Tulungan ka. Agyaman no kasta, Manang. Iti maysa a kondisyon. Agawid kan ijay balay. Manang? Ijay kan nga aganak. Siyak ti makaamo iti gastos iti panaganak mo. Kan siyak ti mang paiskwela iti inauna nga anak yo. Basta agawid kayon. Manang? Oh, aping agsangit ka. Panawan mi nga ron ni Edwin. Wan, panawan yun ta asawam. Dinig ka matan iti namin ano agundaway na. Ngam saan lagta nagbalbalyo. Apay ko mga ibantay mo pa'y laang tibagim. Kan nakakaasi kayo iti anak mo. No di mo panawan ti asawam. Sige, Manang. Tong palag ti kayat mo. Jacqueline, anak, nadalo sa akon, jay silid a pagturugan yaw. Agyaman na, Nanang. Amo ka din ni Edwin na nagawid kayon. Kwa? Iso da ito'y umawawag, Nanang. Mabit lang tasong batak, Sige. Hello? Apay nga awan kayo dito'y balay. Agawid kayo, itang lang. Dito'y kami pala ang balay da, Nanang. Aging gait agbalbaliw ka, Edwin. Agawid kayo. Sana mapalin na panawan dak. Basta agawid kayo. Agbaliw ka pa'y, Edwin. Tapno agawid kami dita balay. Puro bugkaw tinangeg ko manipod kini Edwin, Mr. Lonely. Adak ita dito'y abroad, ta saan laptamot amangged ni Edwin. Ket tidamag ko, aging gaita, agin inumlatta. To'y pagayam mo, Jacqueline. Jacqueline pagayam ko, tarigagay ko asapay ko ma, ta makapanunot ti asawam, ket isardeng nan ti bisyo na. Ta iso ti ama, arumbeng ko maamang ipaay, iti kasapulan nyo a pamilyana. Ala, agan anos ka dita abroad, para iti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Jacqueline. Manipod Saudi Arabia, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.